Banni ba toropo ya Gaborone ba ne ba phuthegetse kwa kgoteng ya Gaborone West o bua ka diphetogo tse di diragetseng mo matshelong a bone ga sa le lenaneo la go fetola dikakanyelo ka dilo di dirwang ka teng le simolola ka kgwedi ya Phukwi ngogola. Bontsi jwa dibui di tlhalositse ga lenaneo le ba thusitse go kgothala ka bangwe ba tswa go kopa madi a mananeo a puso jaaka tšhema le thuolo toto go simolola dikgwebo tse di potana. Jaanong mo Gaborone re ne ra helela re na le dikgwebo di le 4 tse ne re kara ke bua ile gore ke megopolo ya go kgodisa dikgwebo tsa teng e le main ke ta ena nkola gore ya nthane le project e leng gore e dira le gong ka pampiri ya go tshweneng le go tawana ya bine le gore ke go tshwara ga dithapi e tswa go Naledi e ngwe le gore ke e tswa go difatlhamolo le gore ba thabolola community park bangwe ne ba dira ba Old Naledi ba ne ba dira tire recycling. Mme ke ka kopana le mongwe wa Paper Brick Wood go ntlela lego le re le dirang go apa mogodu sa pas ampa masimo a mantsi mo a medile diphaka re ka dira ka one re le setšhaba go bona masimo a njesa a ke a rekisi re na le mo go teng leadership forum ke teledipele ya setšhaba ye tsentseng ba go kgobotlhe mo kgaolong ye tsentseng bone ba dula ditilo kana dikomiti tsa di-ward development committee ye tsentseng baruti. Lenaneo la go fetola dikakanyo le ikemiseditse go bula batswana matho go lemoga ga ba sa palelwe ke go ithelela tsotlhe tsa ba eletsang go di dira. Maikaelelo a magolo a lenaneo le ke go thusela ga se leno go atega mo maitemong a lone a go nna le itsholelo e kwa godimo ka ngwaga wa 2036. Ke o lebogile re Dipotsane, Botswana Television, Gaborone. Re sale ho kokasane mo letsatsing la go ipelela lenaneo la Are Changing. Kgosi Patrick Morwaga botse wa kgota ya Plateau o tlhalositse ha lenaneo leo le setse le simolotse go ntsha maduo a supa ga dikgaisano tse di sa tswang go wela tsa Paris 2024 Olympics e le sekao sa maitamo a lenaneo leo. Ke a leboga e ole ka pego. Kgosi Morwaga botse a re batabogi ba ba sa tswang go gapa dietsele go dikgaisanong tse di Olimpiki ba ne ba dile lenaneo la Are Changing le le ba kgontshitseng go dira bonte hela thata. A re batsadi ba tshwanetse ba hetola ka ha ba ntseng ba akanya ka teng ka go letelela bana ba bone go dirisa ditalente tsa bone tse ka moso di ka tsogang di ba beile ko mankaleng. beso re hano e le gore le rona re le go gore re tsamele go le ha se le tsamelang teng le se le bona maabane helana for the first time in our history re nna le setse sa go uta me ka go lomo ke gona gore le rona ne re me ka dinao re bona gore re tshwantse re bona gore ano re tsa kgaisano because Botswana lone belongs to the global village. The talent di dintsi and we need to explore these talents ya re ska khanna bana ba rona ra itse gore ha gongwe ha ke a newa go thutong mme gona le sengwe se le gore nka se khona so Are Changing ka ha re le bandilo ka teng. Entse le mo monong wa Are Changing Council ya Chobe e ne ya bela metsi e gaisitseng e mengwe ka bophepa mo kgaolong dietsele go tswa Pandamatenga go ya Parakarungu mme ga nna ba fenyi ba le bararo. Ra itse gore re na le diphologolo ditshwene dikolobe di ntsha matakala ha re a beileng teng re change re hetoge re le bodiredi molaodi council secretary di dustbin tsa rona deputy council secretary le rona re bone gore they are animal proof. Me ye nngwe nthane le gone gore re lebelle ne mo metsing jaaka ne re ntse re phataletse le kgaolo jalo ke go lebella gone gore a metsi ye go na le ha re matakala ba sene go a kgaoganya ba isi teng kana a tsewa sente ha tshwantse gore a tsewe sente teng. Kana mindset change bua ka e emphasize socio economic impact projects. Re na le project e tswang ko Kazungula VDC e leng gore ba re ba batla ba na le lehelo ba batla funding ya gore ba dire garden, outdoor garden yena e rile ha re ntse re seka re be re bona gore me na le potential hela e tlhwaetseng thata hela le gone. Motse wa Kavimba ke one o tsere maemo a ntha
o longwa serota ke wa Satau le wa Parakarungu ka go latelana. Godimo ga moo, kgaolo ya Chobe e bone letshwao la 51% wa bophepa mo dikgaolong ka kakaretso. Ke a leboga Eole, BTV News, Kasane. Bani ba motse wa Tsabong ba supa ha le bone ba le mo monong o mongwe hela go ipelala go thomiwa ga letsatsi le le neng la simolodisiwa ke tautona wa lehatshe leno Dr. Mokgweetsi Masisi la go hetola dikakanyo le ka go dirwang dilo ka teng. Kgosi ya motse wa Tsabong Kgosi David Toto o gwethile morahe wa motse wa gagwe go nna moko o motia mo go teng ka methale e mesha e bantseng ba tsamaisa dilo ka teng a supa ha boitseme le go goga dinao ga morahe wa gagwe e le gone go ta busetsa morago mo methaleng e dirwang ke puso e mesha. Khumiso Maphanyane ka pego. Letsatsi le letsalang le simolodisiwa ka Phukwi ngogola kwa motseng wa Jutswa mo kgaolong ya Kgalagadi North le kailwe ha lene la direlwa go ata beng gae ka go nna le meono e tsepameng mo go tsamaiseng dilo ka go tshwanetseng ga mmogo le go nna le phetogo mo dikakanyong mo ditirelong tsa bone tsa tsatsi le letsatsi. Kgosi Toto go tladitse banne ba Kgalagadi South gore nteng le go totomatsa serodumo sa letsatsi ga go nke go nne le sepehela se se ka tisang bonte mo ditsamaisong tsa ditirelo mo kgaolong ye. La tsile la tlhabologa ba gaetso le tsweletse ya tlhabologa distrikti ya rona ya tlhabologa e tsweletse ya tlhabologa mo dilo tse di aloganeng yaanong selo se se toranta se ke se lemoga ke gore yaanong ero ditse bonata ga o tswele tiro ka bonata ya oketsega e direga ka nako o thusa batho ka nako go nna le maduo a mantsi ka nako yaanong go gongwe nna ke tsaya gore jaaka ekete ke tlwaelo batho ba rata go goga dinao ke nngwe ya dilo dingwe tse di ebile gore re tshwanetse gore bagaetso re leka go tsenya diphetogo mo go yone re nne dinata ga ke go ofising ga ke go lapeng la gago. Baeteledipele ba mo kgaolong ba akaretsa molaodi wa kgaolo magareng ga bone ba ne ba ntsha megopolo ka se ba se itemogetseng mo monong wa go hetola ka setšhaba se akanyang ka teng ga mmogo le ka go dirwang dilo ka teng. Ya mindset change ga se sepehela se se complicated kana se se dingalo kana ga se sekgowa se se tswang koo ke soela se se motho se se simolang ka rona se simola ka wena hela o le nosi o ikakanyo le nosi gore mme gone ga ka hetola ka ga dira dilo ka teng. Banana, this is an opportunity it's a turnaround for us. As much as we have seen yesterday, the celebration, the stadium after so many years, it's super so as an opportunity for returning our lives around. Individually o le manana le mogolo bo sa ka kwa khona go ka e amogela ka nako ewa gora ra gona ntse re bina ile mo hela ka tlhabololo ya matshelo go a go pele yone problem e ke itempetse la ka o ka lebella go ntse mo lokgotleng le ba golo hela banana rotlhe re so mo lokgotleng. Banni ba motse wa Tsabong ba supile ha ba itama go dira dilo ka ha mokgweng wa hapegileng mo go ntsheng ditirelo tse di botoka go thabolola matshelo a banni mo kgaolong e le gone go tsosolosa itsholelo ya yone. Khumiso Maphanyane, Bozona Television, Tsabong. A re ntse re a le tsone barui ba kgaolo ya Bobirwa ba gakolotswe go itse maikaelelo a ba gwethileng go tsena mo thuong jaaka lehatshe leno le tsweletse ka go ntsha nama ya boleng jo bo go godimo mo marakeng. Mokgatlho wa barui wa Bobirwa Farmers Partnership o ne o tshwere ditshupo tsa one tsa ntlha ko bobonong. Mamusi Siska wa pega. Mokgatlho wa Bobirwa Farmers Partnership o na le maloko a le 40 a e leng bomme le borre ba barui mo kgaolong ya Bobirwa. Go tswa go loe kgaolo e itshetsa ka thuo ya dikgomo. Mme jaaka lefatshe leno le itumile molomo wa tlase go phadisana mo marakeng wa nama ya kgomo, baitsanape ba gakolotse barui go sekaseka maikaelelo a bone a thuo. Ke maikaelelo a farologaneng go ya ka letsopa la dikgomo le gone gore tlhokomelo ya tsone e ntse jang. Ntse ja rona re mo start production mme kgang bontsi ha gongwe le gore ke yone currently na le madi yet ka Harare we are a meat producing country
So ga re ise ke re link dio tse pedi tse jaaka re tswelela ko pele jaaka re ithuta jaana ba batisisi le bone ba re thusa. Masaka a bo a tletse ka matsopa a farologaneng a diruiwa a kgatlhisa leitlho. Barui ba tsisitse leruo la bone go tla go tlhopha tse di boleng jo bo kwa godimo ebile di na le tlhokomelo e e rileng. Ke tsene ka category tse pedi e le 4 tooth ya cementary le 4 tooth ya Brahman, mme ke ategile ko 4 tooth ya cementary ke kgonne go tsa champion. Yaanong ke kgonne go fenya mo 2 tooth ka bucket tsana ba mo classeng, ke be ke tsena ko 0 tooth ke na le number 2 ba le malwanyana, be ke tsena ko di senior ke na le number 3 number 4. Go kaiwa fa ke monokeng ya Motia metlhale ya sesha le tshwaragano di ka godisa mogama o e le mokwata wa itsholelo ya lefatshe leno ebile le ngwao ya Batswana. E le go leka go rutwetsa ba birwa ba gore ba kgone go gomotsega mo lubeng, ba kgone go gomotsega mo di gomotsa bone tse dintseng di utswa ke batho ba tswang mahase a sele, le gone gore ba le ba le kgang ya thako le molema bogologolo, le gore ba hetole mogopolo ya bone ya ka tautona tabu ba gaeso, gore ba dumele gore ba ka kgona go ipita le bone ba tshwana le kgalo tse dingwe. Mohama wa thuo ya dikgomo o na le seabe se se bonalang mo itsholelong ya lefatshe leno jaaka thekiso ya nama ya kgomo e le yone e tsenyang letseno. Le fa go ntse jalo kgomo gape ke khumo le seriti sa Motswana. Mammusi Siska, BTV News, Bobonong. Wetso re leboga go bontse o ikantse rona mme dikgang tsa rona di tswelela jaana. Sekgantshwane sa mabonte wa Mrs Botswana wa ngwaga wa 2024-2025 mme wa Mpata Leroy Mosipedi a re o ikemiseditse go itebaganya le dikgang tsa bana ba ba tswang mo malapeng a amilweng ke kgokgontsho. Mme Leroy Mosipedi o tlhalosa ga seemo seo se ama tlhaloganyo le maikutlo a bana ebile se ba kgoreletsa hela thata mo dithutong tsa bone. O bile seo jaaka a na ile go lekola banni ba motse wa Moshopa Bosheng ke se go fetse Makwinja. Leroy Mosipedi a re o ipeile pele ditirelo dingwe di le mmalwa tsa di simolodisitseng ka fa tlase ga lekalana la gagwe la Setswangwe le Tlhama la Letsebogo Foundation. Dingwe tsa tsone di akaretsa letsholo la go lwantsha kgokgontsho ya bong mo malapeng, go rutuntsha le go godisa bagwebi ba banana le bomme gore ba kgone go ikemela ka dinao. Letsebogo re mo kgaogantse gararo, project e dira dilo tse tharo. La ntlha is educational support. Ya ga ke sa tswa go bua re isitse ba bang sekolong gape ebile re ba tlama ka di resources tsa sekolo tse ba di tlhokang gore ba kgone go pasa. Ya bobedi ke entrepreneurial and economic empowerment. Batsadi tota go gontsi hela mo ntse re le ka go dira, mme ke tla re maiteko a rona lone go na le ha hellang teng re tlhoka ke monokeng ya lona le le morafi kampo lwena o le motho hela o banne ba motse wa Moshopa ba kgothaditswe go rotloetsa sekgantshwane se mo ditirong dipe fela tsa di peileng pele ka di ka thusa fela thata mo go fetoleng matshelo a batho. Ministry wa rona wa local government o lemogile botlhokwa ba go lomagana le makgotla a ikemetseng ka nosi go isa ditirelo ko malapeng ko magaeng ka gore makgotla a isa ditirelo ka bohego. Ga re santse re le kwa di ministering re lomagana le bone gore re thuseng go isa ditirelo tse ko malapeng. We advocate for happy, healthy marriages and families gore mo go sa malapa le manyalo. Re leka gone gore re le bana re le kana re supe lenyalo, re supe bonte ja lenyalo, re supe monate wa lenyalo. Re ra mmabonte o mmeng re sa lebele thata mo bonteng ja mmabonte, re lebella mo malapeng gore re lelapa lone mme ke eng. A mme re mo malatsing a maloba ne go te mme o nna mo lapeng re ke ena providang. Now dinako di changile botshelo bothata. Re leka gone re bo mme re a rwaleng dithako re bogeng dithako re thuseng borre go bona gore la malapa a rona re a dira jang gore a nne monate. Ngwana o re beile mo mmepeng betso ka gore ra bona gore la se la rona le gatela pele gore ra gore re le ba ga Moshopa re eme ka dinao re itite sehuba re re tsotlhe tse re ka di kgonang gore re bone gore kwa yang teng ga tsamaya le motho hela. Mabotswana ona a konetelela loeto la gagwe ka go lekola dikolo dingwe mo Moshopa kwa ileng a ntsha dikgakololo le gone go kgothatsa baithuti go ba fa maele a botshelo.
ke se go fetse Makwinja, BTV News, Lashopo. Mo pegong e nngwe kgotakgolo ya ditsheko mono Gaborone ya tholetse go bua mang Ntsuape botsholo jothe mo kgolegelong ka melato e le mepedi ya polao le e mene ya go leka go bolaya. Ntsuape gape wa tholetse kgolegelo ya dingwaga tse dingwe tse di 60. Megadikgang wa Botswana Television o nkutlile Thamage o na le ko. E ne ya re kgwedi ya Phalane e le 10 ka ngwaga 2023 moatlhodi a kgotlakgolo ya ditsheko ya Gaborone Barnabas Nyamazabo o ne a bona go bua mang Ntsuape molato mo melatong e le merataro e akaretsang ya polao ya lepodisi le legolegwa ga mmogo le go batla go bola batho ba bangwe ba le bane jaaka a ne a diga kolo ya lephata la dikgolegelo tiragalo ye e diragaletseng go kgaolong ya Gerald Estate ko toropong ya Francistown ka kgwedi ya Sedimonthole e le 1 ka ngwaga wa 2016. Fa a tlola modira molato Ntsuape moatlhodi Nyamazabo o ne a tlhalosa gore mo molatong wa ntlha lwa bobedi wa polao wa tlholela Ntsuape botshelo jotlhe mo kgolegelong fa mo molatong wa boraro go ya ko go wa borataro e leng wa go leka go bolaya wa tlholela mosekisi wa dingwaga di le 15 mongwe le mongwe wa one go ka nna dingwaga di le 60 ke gore 60 mo kgolegelong. Moatlhodi Nyamazabo a re Ntsuape ga se la ntlha a dira molato wa polao ka mo nakong eno a setse a tlholetswe go kalediwa mo molatong o mongwe wa polao ya ga mmagwe mokapelo wa gagwe wa pele. A re lekgotla le sekasekile mabaka a gagwe a go ipobola mme tshwetso ya lone e tlhotlhelediwa ke gore go supagala gore Ntsuape ga ithuta sepe mo melatong ya setseng a e dirile ka jalo lekgotla le ka se mo utlwele botlhoko. Moatlhodi Nyamazabo o laetse Ntsuape gore o na le tshwanelo ya go ka ikuela go kgotleng kgolo ya boikuelo mo sebakeng sa dibeke di le 6 fa e le gore ga khotsofalela ka tlholo ya lekgotla. O nkutlile Thamage, BTV News, High Court of Botswana, Gaborone. Wetso mme ha re tsa mahatshe a sele lekalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba WHO le thomile seemo sa bolwetse jwa monkeypox go nna sa tshoganetso lehatshe ka bophara se se senotswe ke mookamedi wa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus morago ga bokopano jwa lekgotla leo ka la boraro a sena go gakololwa ke baitsanape ba botsogo ba komiti ya International Health Regulations Emergency kana IHR. Motho ditshwantsho tse di latelang di ka gogomosa bangwe maikuto mme ha re tswelela le tshwetso e ta morago ga gore ba Africa Centers for Disease Control and Prevention ba thole bolwetse jo gore ke seemo sa tshoganetso mo Afrika ka bophara se se dirilwe ke gore selo sa batho ba ba tshwarwang ka bolwetse jo se oketsege ka 160% mo kgaolong ya Afrika ha dintsho di oketsegile ka 19%. Mehela Dr. Tedros o tlhalositse ha go mekamekanwe le megare e mentsi mo mahatsheng a harologaneng e sa tshelwane go tshwana ebile e le bothabetsi go sa tshwana. Dikai tsa monkeypox ke go tswa dintho mo mmeleng mogote o montsi le bothoko mo mesiheng. Tshwetso e ya lekgotla la ditšhaba go tlhaloswa e tla thusa go hegosa go kokoangwa ga madi le go taka methale ya go laola bolwetse ga mmogo le dipatisiso. Motho pego eo jaanong e re gogela go tsa metshameko le Liza Sekenyo ye Mensente. Ke go leboga kgomotsego o etso madume na ke Liza o sekeng ka dikgang tsa metshameko mme pego ya rona ya ntlha ke reng e letsela nngwe ya go tlhokoletsa batshwara diphala ba leke ya FNB Premiership paka e ntšha ya kgwele ya dinao ya 2024-2025 e bileng e le gauhi le go simolola. Lekgotla la BFA le tshegeditse ithutuntsho ya kwa toropong ya Francistown. Ithutuntsho eo ya malatsi a matlhano e butsweng semmuso ke mogolwane wa batshwara diphala ba BFA Phodiso Rasetsoga e sologetswe go simodisa batshwara diphala ka melao e hetotsweng ke lekgotla la FIFA. A rutle pego e tletseng ka Karabo Sebele. Batshwara diphala ba le 37 go tswa mo dikgaolong tsa kgwele ya dinao ya Botswana Football Association e leng tsa Francistown Regional Football Association le Eastern Regional Football Association
ba mo toropokgolo ya bobedi go neelwa maele a tla ba godisa mo tirong ya bone ya botshwara diphala. Morago ga ithuthuntso go ya go tlhotlhwa batshwara diphala go ya ka bokgoni jwa bone go tsamaisa metshameko ya selebego se se kwa godimo monogae le kwa ntle ga lefatshe leno. Gore re tlhotlhe re nne le direferi tsa bommakgwente tse di tla re kgontshang gore le rona re itsetse pele ko at regional level, re itsetse pele at continental level, ebe re itsetse pele le ka lehatshe ka bophara. Re ntse re mo tseleng continental level re nkgile re kile ra boa ko AFCON, mme ke letso gore re nne le palo ko AFCON, re nne le o a iphesang a le mongwe hela o kwalang ditso ya ka letsile a kwadile ditso tsa Afrika ya kwala ditso tsa Botswana. Re batla mo go lona go nne le o kwalang ditso tsa go nna the first Motswana match official to officiate at World Cup. Morutuntshi wa ithuthuntso Thobekile Manyanya a re o solofetse tsamaiso ya maemo a kwa godimo ya metshameko mo pakeng ya 2024 le 2025. Gona ra itse gore gona le new laws tse di changileng tse leng gore ba tshwana ke gore le bone ba di itse ba nne mo leveleng ya boreferi ba bangwe ba mahatshe a sele le gona gore ba kgona go phadisanya le bone ba na le information ba na le kitso e tseneletseng ka se leng gore sa tlhokagala tota ha re lebeletse referee well rounded. This amendment tse disha, they will help them to go out there go field of play go etareng ba ithateng ba supise ba se rutile mo class. Ditshutiso tse di shatse di tla thusa batshwara diphala go tsamaisa metshameko ka matsetseleko ba supatse tsotlhe tse ba di anyileng. Ithuthuntso e tla wela ka la botlhano mme go solofela gore batshwara diphala ba bo ba anyile dikitso tse di tla tlhabololang tsamaiso ya metshameko le go tlhaloganya melao ya FIFA go hema ketsaetsego. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Me ha re tswa mo go tseng re tsena mo go tse dingwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana Athletics Association Moses Bantsi a re le ha gone go na le dikgwetlho tse di harologaneng mo metshamekong ya mabelo hela o lebogela ditlhopha tsa lekgotla la gagwe go bo ba ne ba ikita sehuba go rutuntsha le go alosa bangwe ba batshameki ba ba sa tswang go tlotlomatsa lehatshe leno kwa metshamekong ya di-Olimpiki a rutlwe pego ka Katlego Kgakole. Moeteledipele yo a re lentswa ditlhopha di kopana le dikgwetlho di tshwana le go emisiwa ga metshameko kwa dikolong ga di aka tsa phutha matsogo mme tsa netefatsa fa di alosa dinaletsana ka go farologana tse lefatshe leno le dinwamoro gompieno. Bogolo ja morago ga school sports sona se emisiwa sa diragale mo lehatsheng jaanong ditlabo tsa rona ke tsone tse di tsereng maikarabelo a go katisa bana go ba ntsha ko moding go ba thotha le go ba mo seemong se re le mmogo le ka puso e le mo tseleng ya go busetsa metshameko kwa dikolong seo se solofetse go tlhofofatsa tiro ya ditlhopha tsa lekgotla leo ya go rutuntsha bana mo metshamekong go tswa kwa moding. Pool sport ga se berekele mabelo hela se berekela metshameko yotlhe mo lehatsheng la Botswana ebile kana motshameko ga re tsehela ke gore ke go a di-Olympiking gore o ntsha bana mo go direng dilo tse dingwe tse e leng gore ka moso re ka tsoga re di ikwathaela jaanong gone mo re a galeletsa mo bekeng e tanye re na le team ya rona ya di-junior under 20 e tabe e tsaya loeto go leba ko Peru ke gona ka re tabe rona re le Botswana Athletics re tsaya loeto re baakanyetsa 2028 Los Angeles ra lelaletsa bagwebu ka bophara ra lelaletsa bothe gore le kopanne le rona morero wa gore
re godise bana ba rona gore e tere ha re ya ko di-olympicing tsa 2028 e be re tsamaya ka team e kgolo gape be re solela gore mme re ya go bona di-medal go eta tse re di tsereng gompieno. Mo nakong e fetileng lenaneo leo la metshameko ya kwa dikolong le gatlhositse dinaletsana tsa metshameko ka go farologana di akaretsa Letsile Tebogo kwa motshamekong wa mabelo, Montinosa wa kgwele ya dinao, ba botlhe ba fofisetsang folaga ya lefatshe leno kwa godimo kwa dikgaisanong tsa mafatshe ka go farologana, ntateng ya go rutuntshiwa sentle ka maele a metshameko go tswa ko bonaneng. Katlego Kgakole, BTV Sport. Jaanong ga re di wetsa e le tsela nngwe ya go hema dintsho se di bakiwang ke go betwa ke metsi ka ntateng ya go tlhoka go itse go thuma. Setlhopha sa go thuma sa Gaborone Aquatic Center se tsile ka lenaneo le lešwa la go rotloetsa bana ba ba dingwaga di kwa tlase go ithuta go thuma ntleng le go lopa dituelo dipe. Mongwe yo nopotsweng ke setlhopha seo go akola lenaneo leo mo sebakeng sa kgwedi tse 3 ke moithuti wa sekolo se se botlana sa tlhabologo sa Gaborone West, Junior Johanna. A rutle Victoria Daken a na le pako setereke. Mookamedi wa setlhopha seo Debbie Rose o tlhalose fa ba tsile ka lenaneo leo morago go tshegetsa letsatsi la mafatshe-fatshe la segopotso sa batho ba ba tlhokafetseng tateng ya go betwa ke metsi kgotsa World Drowning Prevention Day kgwedi e fetileng le le na le tshegediwa ngwaga le ngwaga. We came up with an idea to honor those that have drowned. Re tsile ka lenaneo le go gopola ba ba re tlogetseng ka ntata ya go betwa ke metsi mme re dira jalo ka go rotloetsa ngwana wa Motswana gore re mo rute go thuma mo go tseneletseng e le tsela ya go fema dintsho tse dintsi tsa go betwa ke metsi. It's just our initiative to contribute towards the stopping of drowning. Kgosi ya Gaborone West Kgosi Arnold Somoleka o iteetse le go fima iteko ao mme a tswelela go tlha dikhamphani ka go farologana gore le tsone di tseye malebela gore banana ka bontsi ba kgone go akola lenaneo leo mo nakong e tlang. Mele rona e tara morago ga kgwedi tse 3 re bone gore ngwana yo ha kae a o setse a kgona gore a thume sentle re be gongwe re kope mo dikomponeng ka go harologana gore jaanong mme a ga gona ba gongwe ba ka mo duellang ba tsenya letsogo mo pateng ba mo duella yone sebaka seo. Le kaona leo la dingwaga tse di 13 le le dira lekwalo la botlhano le tla simolola dithuto tsa go thuma kgwedi e tlang tse di tla gogang sebaka sa kgwedi tse 3 tse mo go tsone a tla bonga ithuthuntsha gabedi mo bekeng. Dumela kana ke itse gongwe kana a ka bona nna gale la ke rata ke modimo ko bana ke le mo Kriste gongwe ngwana wa me o ka gore o santsa a pepetlediwa a na le 13 years gongwe ngwana o ka tswelela le tiro ya gagwe le batho ba gagwe go tlhele modimo a mo thuse a tsene junior a ira tiro le bone ba bona gore tata ngwana wa change o tlhaetse go itlhela mo sinareng gongwe le bona ba ka bona gore a re bone ngwana gongwe ba ka mo isa go Tsholofelo ke gore lenaneo le tswelele ka go thusa bana ba le bantsi mo go tsa go thuma segolo jang ba ba dikobo dikhutshwane. Victoria Daken, BTV Sport, Gaborone. Etso dikgang tsa rona di wetse nna le wena re kopane gape ka nako ya bone ga jaanong re di go neela re di ranotse e le ka teme ya sekgowa. Welcome to beautiful Botswana, where the warmth of her people and wildlife is welcoming, where the vibrancy of her land echoes in the unforgettable voices of her people. A place to live, work, and invest. Botswana, our pride, your destination. Mo Gaborone re ne ra hella re na le dikgwebo di le 4 tse ne re ka ra ke bua ile gore ke megopolo ya go kgodiswa dikgwebo tsa teng e le main. Bani bangwe ba toropokgolo Gaborone ba re lenaneo la go hetola ka ga dilo di ntseng di dirwa ka teng le ba thusitse go hetola matshelo a bone. Halekalana la botsogo la lekgotla la ditšhaba le supile ha bolwetse jwa monkeypox bo tshwanetse go tsewa e le seemo sa tshoganetso. Lekgotla le le tsamaisang kgwele ya dinao le rutuntsha Batswana ba tshwara diphala go ipaakanyetsa paka e ntšha. Mothoetso ke tsone dipego tse di gogang ko pele mo nakong ya gompieno tara ko sethoeng sa ura re be re tsa dikgang gape meeletsa Seesemane se ditaka dithogo tse di shahaditswe mme pele ga seo re tawa re tsena mo puisanong ka bokhutshwane wena tswelela o ntse o ikantse rona.